Waktu makan apa? Nasi saja lah, nasi saja. Bila start sakitnya? 3 bulan lebih. Jadi sebelum tu memang aktif buat lori lah. Suddenly one day tengah hari tu he was sleeping and when he woke up he couldn't move and it so seems that his blood pressure was at 220 and he had a stroke. Cakap ni ada stok tu kan? Tak ada dah. Tak ada stok. Habis dah. Telur pun tak ada. Telur pun tak ada. Ada berat. Waktu makan apa? Nasi saja lah, nasi saja. Makcik ni, she needs milk because she is diabetic, so she's very weak. She needs to have energy. Energy can be given by milk. Gimana? Nak pergi beli susu. Nanti nak beli susu untuk makcik. Ni bagi tenaga. Dan Pani dia kuat sikit lah. Okey? Nanti Pani kuat sikit. Sama. Ni daripada orang Malaysia ni hak bagi sumbangan ni dah. Bapak kalau ikut memang tegeri pegang kau kiu belakang. Macam minggu sudah, memang 100 sen pun saya tak makan. Bagi ketua rumah saya pun 250. Kalau nak tunggu 4,5 memang saya tak mampu limbang. Kadang-kadang satu belah pun tak laku. Tapi kita stay juga. Duduklah, kita duduk orang sampai gelap. Fikir mungkin ada kot rezeki.